Kancing keluar terus tidak keluar, Pak. Iya, Iya. terus kelamaan di dalam. Eman ya. Nyusang, Pak. Nungsang. Apa nganune sedeku? Sama sapi bolo. Baunya rukun sama sapi bolo dan kerbaunya minta diipi. Tapi ya anu Pak, apa? Biasanya pokok sudah kotor-kotor kawah. Enggak mau keluar dipaksa. Dikasih minyak kelentik Pak, gitu aja. Ipi bolo. Bagus banget Pak nyune, udah mengos semua ini. Proses pengipian kerbau bolo. Jangan lama lagi penak betul nih, ya. Wah, ada meleng. Penak nih, Ki.